Ka Delimitation Committee Kabasha Benchet ya kakam ban Pyndep ya ki Hapoh kendai teli ki constituency Jong ka Khasi Hills Autonomous District Council kan sala ban Aishen ya ka Kaipon ka Jongka layathu Symbud CEM ka ADC ba Penchngan NCM Syakilat Pathai Kubor katkum ka Chingsngau ka Jong kila dei ban Pyndep ya kakam Jongki Hapoh kapor balabu namar ba kila dep ban panpor shu sahnriu benai hakawei pat kaliang ulaong ba ka Executive Committee kan saya Kuren bat kami benia ya kakai pot marsan yo pediang ya ka na ka Delimitation Committee. Talak ban oleh re tak lagi suatu jangat dari sun kimsa sambil nak syaka pasti committee. Oh ini nama bagi lapan negara juga akan ika raya juga nam dari extension lapan ba lakumu mundu nai nga iskan bakin Pyndep Hapoh nai lapan. Katang bawang evi, katang supaya ka report naga Delimitation Committee, inapsyong da ka Executive Committee, banpay ya ka report dong ka Delimitation Committee, dan kami sa ban discuss manumalahan yang pai, kalau da report, dan inap ban call ka house, ban place ya ka Hapoh house,